Friday ya tariki kenda mweri wa kere ariguo mweri wa February mwaka wa 2024 ni muhoko kwa tiwe no wagetidia thayo buri muthenya wa umuthi maitha mothe mauma igoti-ini ria Milimani kuria shira wa mundu gwetwo Joseph Irungu kana niwe Jowie makire na mwandiki wa Mohoro Jackie Maribe gukorwo magitwirwo kana gukorwo makirwo shira wao ugikinyete hana gukorwo magitwirwo dembuka kana gukorwo makirwo hihi kana ni maikorirwo kana ni makorwo makiohwo kana matigokorwo makiohwo mauna mamwe amaretwe kuhaririirie gukore kwa Muthingi TV gakunyita ogeni metha-ini ito ya Mohoro ni ria kwagetika wa boy wa jao no bere daya twabe tomukire mamwe wa maria tukuhaririirie. Na mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati Hitalian of Dennis preached with others know before this court he murdered Monicah Kimani. Joseph Irungu kana Jowie kunyitikana na Mahitia makuraga Muhuri Biacara Monicah Kimani kuri itwa riri ritwirwo ni Judge Grace Nzioka kuma igoti-ini ria Milimani. The charge brought against the second accused person was not the proper charge. Mwandiki wa Mohoro Jackie Maribe kweheranio na thitango ya Nguragano ya Monicah Kimani. Wewe Martha Koome, mtoto wetu hapa katika Mlima Kenya, imekuwaje koti zako watu wote wakiwa wako na ile pombe baya wanaenda mnapatia order waendelee kuuza sumu? Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua agukomithia jaji munene Martha Koome na ruhonge rwa igoti ni undu wa kuhotomia bara ya ndogogio guku andu matanyiheire 10 magikua ni undu wa njohi ici. Nayo family mwe kuma kaunti-ini ya Garissa kuhoya uteithio kuma kuri thirikari thutha wa umwe wao kura na njira ya kiriga. Na gitio kinene tikira ukorwo kigushia njungwa yaku nigatha ngorwo ngikumenyithia mau na mange maingi mutamburuko uyu witu guku kwa Muthingi TV na ukorwo kiwamukira mutandao-ini witu wa Facebook ario Muthingi TV na mwena wa YouTube ario Muthingi TV. Na tukirika kiondo-ini gitu nake Joseph Irungu uria ikaine ta Jowie Nianyitikanite gukorwo agikirwo kanene ikorirwo akiuraga Muhuri Biacara Monicah Kimani mwaka-ini wa 2028 mweri-ini wa kenda. Jowie aromokana agikinyia igoti-ini ria Milimani mushikuthu mbere ya mushirithania Nzioki augite ati nera ikorwo akioneka gukorwo ati niwe ni aikorirwo akinyita itemi njuragano-ini ino ya Muhuri Biacara uyu Monicah Kimani. We have witnesses who identified this body at the Chiromo mortuary for purposes of post-mortem. They included the deceased brother, PW10, the uncle Peter Njenga, Sergeant Maina, and Police Constable Biko, both from Kilimani Police. And finally, we have the doctor who performed post-mortem, Dr. Njenga, Peter. He confirmed he carried and performed post-mortem on the body of the deceased on 24th of September 2018 at Chiromo mortuary. There is evidence from protected witness 3A to the fact that the person who went to the deceased house on 19th of September 2018 produced an ID in the name of Dominic Biacara Haron. This witness identifies the first accused person on the parade as the Dominic Biacara Haron. I come to the parade. And so, at this stage, I find adequate evidence that the ID of Dominic Biacara Haron was stolen at Royal Park Estate in Langata on 17th of September, 2 days before 19th of September, when the offense was committed. When the first accused person left the house on the 19th of September 2018, he was wearing a white shirt with patterns
a maroon cap or cap, and brown shorts. Now, the prosecution produced a brown short marked as exhibit number 9 and a maroon cap marked as prosecution exhibit number 4. And they were shown to the witness, and she says, yes, they look like what he was wearing. For sentencing. Na turishishie kuria igoti-ini ria Milimani nake mwandiki wa mohoro Jackie Maribe na ikorirwo kiehererio thitango ire maikoretwo magithitangwo noria wari mwendwa wake Jackie akana mundu gwetwo Joseph Jowie Irungu. Jackie kwirikanite ati gutirari na wira mwiga kana gutirari na wira mwiganu okorwo kimuthitanga na thitangano ino ya kuraga Monicah Kimani kuria mundu gwetwo Jackie Maribe aikorwo akiuga ati we ndoe mundu gwetwo Monicah Kimani na ningi hatire hindi angiaikorirwo ena undu wa kwenda kuraga Muhuri Biacara uyu. Haya, tugitigana na icio cia andu magwetwo Jackie Maribe na mundu gwetwo Irungu. Tuthie na mbere nake mundu gwetwo Kelvin Kangethe thutha wa kwerekana ni oragire mwendwa wake mari bururi-ini wa kuria mwena wa United States of America na araikoretwo hingiirwo kuria ceceni-ini ya borithi ya Muthaiga na thutha wake kana ya Muthaiga thutha wake gukorwo akiura. Munene wa borithi kaunti-ini ino ya ni akorirwo kana akorirwo akirekeria ndumiriri yake igie kurwa kana thutha wake kana ni akorirwo akirekeria ya uria kana kira kiratumire mwekwiro uyu aikorwo kiuma kana akorwo kiura ceceni-ini ino ya borithi. Our ushers, please lead our team. I don't want to open up or rather talk much about that because we are doing it. We are pursuing it. We are handling that matter. As you put it very clear, as police, we are not leaving anything behind in that matter. We are handling it with the need required, and we are focusing all our interest on that matter. Because it is a case of interest as at now, I won't talk about that as such, but I want to assure that in due time, the results will be in. We are on it. We are on it. Haya, tugithie na mbere nake munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua muthenya wa umuthi atinda kaunti-ini ya Kirinyaga kuria kiuma kuhingura kiganda kia Joy Millers Limited kuria aikorirwo akiorota igoti na muno jaji munene ni undu wa kire ugite ati marakorwo makihotomia hari uhurani kana thutha kana kuhotomia kurwa na njohi cia ibango irigomeire muno muna wa kana gatagati wa bururi o ni thutha wa governor wa kaunti ya Kirinyaga anu wa iguru gukorwo agiteta ati borithi ni makoretwo makihotomia wira wake wa gukorwo akigeria kurwa na njohi ici cia ibango. Ni wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni acerire kaunti-ini ya Kirinyaga hindi ya uhinguri wa kiganda kia Joy Millers iria ithondeka mutu wa kavaraga. Munini wa mutongoria wa bururi oho ni augite makiria ma andu 23 ni makwite ni unyui wa njohi na angi 20 gute hinya wa kuona kaunti-ini ino ya Kirinyaga. Sasa mimi nasema kama serikali tuko na shida na ile pombe haramu, ile sumu, that we cannot agree. Hapa Mwea West Sub-County, pombe imekuja ni sumu. Imeuziwa watu wetu, wamekufa watu 13. 23 wamekufa. Zaidi ya 20 wamepoteza macho. Hapo polisi walikuweko. Administration ilikuweko. Hata kabla tufike kotini, hiyo watu wetu walikuwa wapi? Sisi kama serikali hatuwezi kubali. Hari mĩario-inĩ yake nĩ okĩrĩire abitha a borithi arĩa maroya mahaki na kũhotoma bara ya wendi. Oho nĩ augire abitha a borithi a kuma kaunti-inĩ ino a ikero cia county commander na county commissioner megũtigithio wĩra nĩguo ũthuthuria ũthiĩ na mbere. Tangaze leo serikali imechukua hatua kali. The county commissioner, the county police commander, the county
investigation officer CCIO, the county AP commander. We are withdrawing them from this county, Warudi, Nairobi. We are not going to transfer anybody who fails in his duty. Kwa sababu transferring failures is transferring a problem. All other counties are part of Kenya. Wale wamesababisha vifo Kirinyaga hawezi pelekwa Kiambu. Ndio watu ya Kiambu wakakufe. Hawezi pelekwa Nandi, hawezi pelekwa West Pokot. Hawa tutawafungulia inquiry file tuwachunguze. Wale watapatikana na makosa wataenda kotini. Wale wengine watafutwa waende nyumbani wakakae na mabibi zao. Irifotera Muthingi TV, Jitagwo Joshua Juna. Nao borithi kuma mwena wa Eldoret nimanyitete njohi gananie makiria marita ngiri imwe iri gukuitwo ni ngari muthemba kana ni gukuitwo ni ngari muthemba wa Toyota Fielder iri gukana njohi ino ikoragwo igitwarwo kuria mwena wa Naikuru. Komanda wa borithi kwa kaunti-ini ino ya Naikuru augite ati ndagwitikira kuona mbeu njithi makihotomio ni njohi ino na kuria ndereba wa ngari ino akorirwo akihota kura thutha wake ukorwo akirwo kana thutha wake ukorwo akirwo arugame ni maabitha a borithi. Jana mwendo wa saa 4, our officers from DCI while on patrol, they came across this vehicle ambayo mnaona hapa Fielder, Toyota Fielder. Then wakaiflag, wakaisimamisha, but on suspicion ya kwamba ilikuwa inabeba vitu ya so wakati walisimamisha, driver alitoka na kukimbia. So our officers walikimbiza na wakaweza kumpata na wakamkamata na kuangalia gari, tukapata mitungi 40 ya 25 liters ya ethanol. Street value ni about 500,000 kwa bar zetu kuingia kwa counter zetu. So wale wana operate bar within Wasingishu, tununue ile pombe ambayo ni halali. Tusijaribu kununua second generation, tusijaribu kununua pombe ambayo imechanganywa kienyeji, imetumia ethanol ambayo ni very toxic. Wananchi pia tunawahimiza wakienda kwa bar wakunywe ile vitu ambayo inakubaliwa. Wasiende tu kwa bar, na wakiona bar inauza vitu ambayo wana suspect si ile inatakana, wajaribu kupasha polisi habari. Tutasaidiana na wananchi, tutasaidiana na stakeholders wahakikishe ini Wasingishu ile pombe iko kwa counter ni ile pombe clean. Direction ya kutoka tuseme from western direction ikielekea upande ya Nakuru. Mmoja driver mwenye alikuwa na hiyo gari, as you can see, alikuwa ameweka mitungi mpaka kila mahali, so nafasi tu ilikuwa ya mtu mmoja kwa hiyo gari. Bado tunaendelea kumhoji, maybe kabla hatujafikisha kotini tutakuwa tumeestablish mahali alikuwa anatoka na mahali alikuwa anaelekea kwanza. Na tunataka kushukuru wananchi kwa this information, na tunaomba wananchi waendelee kutupatia information. Anything suspicious ukiona, however insignificant, pitisha kwa polisi. Tutaweza kuichukulia hatua. Haya, na riboti iyo ni iragikorwo gitwekanyaga ituka mbere ga ukorwo tugikiria ndokorwo githikura ihuku na ati ni ndiracokereria na mage maingi gwikore kwa Muthingi TV. Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianengeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba, mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga, no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endwa aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muthi-ini, makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia sasa sijui nie ndio goka tunoherero hari na muthi hau, lakini sasa the end of the day
nduri na handu ha kurira na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia Hwai-Ini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Karibuni na mwikare thi munjire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biacara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera 0777 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na kunyitanira na ithuĩ guku kwa Muthingi TV. Ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera na tugicoka kiondo-ini gitu onjoria akuma thoko ya Rwai ni matafanetie mururungano wa thayo magitetia kaunti ya thirikari ya kaunti ya Nairobi imonie kuria magucoka gukorwo makihura biacara yao thutha wa kuhamurithia kiumia kihituku haria maikoragwo magitafaneria biacara ciao. MCA wa mwena wa Rwai ni akorirwo kinyitanira nao na kuria augite ati ni agwikia ritana kurikana kuri governor wa kaunti ino ya Nairobi. Huwezi staki bibi yako alafu namwambia asiende kotini. Tunaelewana? Sasa uamuzi ukifanywa yeye juu hajawahi participate kotini, kuna ushahidi yote atakuwa ametoa? So hivyo ndivyo ilifanywa kwa ile party ya mbele. Lakini bado hatujamalizana nayo. Wacha kwanza tumalize hii, tutafuata hiyo ingine. Tumeelewana? Kwa sababu shamba hujabeba na mgongo, shamba si iko hapa. Ama namna gani? Na kama kuna mtu ana shida aanze kunistaki mimi. Tumeelewana? Kwa pamoja. Hatuwezi ishi mambo ya soko kila mwaka ya uchaguzi. Hii soko imekuwa na issue miaka 15, lakini wakati wa kufika mwisho umefika. Ama namna gani? Soko haiko private. Soko mahali tulikuwa na shida ni kutoka Poni Maje mpaka Rubis. Hiyo Mbakazi Rangi ilikuwa imewauzia. Lakini ni samba ya soko. Mimi kama chairman ya wananchi wa Rwai, kama ile perimeter ndio wamepewa, isitupoteze. Huko ndani kuko free. Tuletu hapa mwenye akona kesi, tukianza kuuza akuja atutoe. Kuna furaha sana leo. Ni kwa maana Mungu amejibu maombi yangu. Tuko na MCA wangu kijana wangu hapa. Na ametembea na sisi hapa kwa hapa. Leo tuko na soko, tumeambiwa hakuna soko, soko imeuzwa na mambo yote tumewekwa matope kwa vichwa. Leo tumepata soko. Na tumefurahi sana. Wakubwa wetu wa soko, Mungu awabariki.
Haya, tugithie na mbere na ruo ruhonge rwa urathi wa riera ni ruritio gukorwo rukiheana kana rukihe arimi mwerekera mwega wigie mbura iria iragikorwo ikiura igacoka igakia nigetha arimi matigakorwo magite mbegu ciao, kuona ati aingi marakorwo makihanda magiciria ati mbura ino ni gukorwo igithie na mbere. Maritie o mari mucemanio-ini wa ataramu a urimi kuria kaunti-ini ya Kakamega. Thank you. Tungependa idara ya Meteorological Department itoke wazi na advise wakulima kwamba hii mvua ambayo inanyesha itaonyesha mpaka muda gani na inatuweza tusaidia kukuza mimea gani, kwa sababu sasa wakulima wanajitayarisha kini katika gatuzi la Vihiga na maybe zingine kidogo. Watu lalama ni kwamba unapopatia mtu mbolea ya kilo 50 na yeye akona shamba a quarter ama nusu ya eka, inakuwa changamoto kwa sababu kwanza anaona ya kwamba hata hiyo shilingi 2500 ya kuchukua hiyo kilo 50 ya mbolea bado ni mingi kwake, kwa sababu hahitaji kile kiwango cha mbolea. Anahitaji pengine kilo 10, anahitaji pengine kilo 20, kilo 30. Kwa hivyo serikali inaweza fanya vema ikiwa tunapoendelea kwenda mbele waweze wakaweka mbolea katika viwango ambavyo wananchi wanaweza kuvitumia. Kama mtu akona eka, nusu ya eka ama quarter ama kiwango ile ingine kidogo ambacho hawezi chukua kilo 50 ya mbolea, aweze kupata mbolea katika kiwango ambacho kitamsaidia. Kuhusu hali ya chakula katika huu kanda na kutafuta mbinu na maarifa ya kufanya kazi na serikali zetu za kaunti na washikadau wengine ya kuhakikisha kwamba eneo hili linajitegemea kwa upande wa chakula na pia linasaidia hata kulisha sehemu zingine za Kenya kupitia kuboresha ukulima wetu na pia kubadilisha sera ambazo tuko nazo ambazo zinasaidia kukuza mambo ya chakula. Kogeni ati nayo family kuma kaunti-ini ya Garissa ni matigetwo na wagagu ni thutha wa mundu mwe wa family yao kura na njira ya kiriga, kuria family ino yugite ati mwendwa wao araikorirwo akigirwo utuko na ngari muthemba wa probox iria marauga iraihurite abitha a borithi. Maugite ati mwendwa wao araikoragwo akiruta wira ta borithi magana kuria araikoragwo akimateithiriria kurwa na itoino indi ndaramenyaga ati gicungiririo kia mwisho agaikorwo akinyitwo migwate. We are facing a very serious well-managed extrajudicial killings that is perpetrated in the form of ethnic cleansing. This has been happening us for the last couple of years. There is one of our members who was abducted by people who are known to us. And actually these were police officers. Osman and his wife were inside the house, so they told everybody to lie down. One of the guys who are chewing the mirror escaped and entered to the house where Osman was, and then these people told them to everybody to bring out their national ID card for identification. When they have found Osman was among those people, Osman was aliwekwa pingu. Hiyo jamaa alichukuliwa kwake usiku saa 8 na police officers, uniform police officers. Walipita beria ya Monicah. Kama walikuwa watu wengine hawakuweza kupita hiyo beria, walipita hiyo beria wakiwa na uniform na wakibeba hiyo jamaa. Osman Yusuf ako wapi? Is he alive? Is he dead? Who abducted? Tumechoka. Tulikuwa hapa tangu jana mpaka wa leo, hatujapata haki. Polisi wanafanya kitu inaitwa cover up. Kabisa wanafanya kitu inaitwa cover up. Ana mimi na suspect ya kwamba hiki issue hata si hapa peke yake, inatoka kutoka Nairobi. It is a long process up to Nairobi. Somebody somewhere is involved in this issue. It happened ya kwamba polisi wanaua mtu alafu inakuwa change into clan, then kesho utasikia clan mbili wameanza kupigana wakauana. The statements that inakuwa recorded ndio itasaidia katika uchunguzi.
Akogena kuoni ati runyanjara rwa kugitira nyamu cia githaka rwa lewa ni rukoretwo rukimeika kana ni rukoretwo ruking'ethanira na morito maria nyamu ikoragwo igicunganiriria namo kana nyamu iria ikoragwo igicemania namo ni thutha gukorwo magitumira mutamba wa technology UUIKAINE ta Earth Ranger. Kuringana na rugamiriri wa runyanjara ruru maugite ati technology ino ni mateithitie gukorwo magitigirira ati ni mona uria nyamu ira ikorwo igithie kuu mwena wa lewa. Of conservation of Lewa Wildlife Conservancy. Here we undertake conservation work for entire landscape, that is Lewa, Borana, and sometimes we cross the boundaries to the northern Kenya with different aspects of conservation. Our aim is to ensure coexistence of human, wildlife, and the environment in a positive way. We've embraced technology to enable our work to go on in data collection effectively. We use what we call Earth Ranger. It's a platform which collates all the data we collect about wildlife population, about wildlife movement, about localities, and all over northern Kenya. We are able to collect that information on Earth Ranger platform, and we are able to trace some of the coal-land animals like elephants or rhinos, which have got transmitters on their horns to manage and bring down poaching to a very minimal level in the last 5 years. We have embraced this technology in terms of putting out even transmitters, an extent of installing transmitters to black rhino horns. They are able to be monitored real time where they are. We have rangers who are on the ground, who are using radios. We use technology like camera traps, which are able to trace the movements of these animals, and that way we are able to minimize any effect of poaching. We are able to intervene as quickly as possible whenever we have detected a sick animal or an injured animal, an elephant that requires assistance, and our team are able to respond as quickly as possible by the use of technology. Recently we noticed also the Nguragano zebra, which is one of the critical areas. Kenya Wildlife Service have actually benchmarked here, and they have installed Earth Ranger. They are now in use. Kenya Police, they have benchmarked the Earth Ranger here, and actually some areas of Kenya Police are using Earth Ranger because of its effectiveness in communication. Namo mathomo kwera mwena wa gicugo kwere kaunti-ini ya Kirinyaga ni matanyetwo korwo makiambatira thutha wa mobunge gicimo mundu gitwo gicimo korwo akiuga ati irathi iria ciana ira ikoragwo igithomera ni ikorwo igithondekwo na ningi ni makorwo makiamukira mathomo ma njira kana mathomo mega o ni thutha wa gukorwo makihuthira kigina kiao kia NGCDF gukorwo makiambatirithia ngarama kana gukorwo makiambatiria uria mathomo kaunti-ini ino ya Kirinyaga makuhanika. Thukuru wa muthingi wa Karusho Gicugo kaunti-ini ya Kirinyaga uri na uthio mweru wa gucokia riri kugerera kigina gia CDF. Kuringana na mubunge wa Gicugo Githinji Gicimo, mathukuru mothe gicigo-ini giki ni mahetwo uthio mweru muoroto ari gutigirira ni mambatiria gikiro kia mathomo hamwe na kurehe riera riega ria mathomo kuri arutwo. No na mara university kuma atandatu kogo mini actually tiga gacatha anga cukuru ici ngereithio tutongoretie aria maratwara andu. Gicimo augite ati macenjetie mabati magekira mero thi magekira tiles na thingo ikahakwo rangi na riu arutwo mari na kundu kwega gwa guthomera gukiringithania na hau kabere. Murutani munene thukuru-ini uyu augite na hau kabere irathi ici ni cirauraga na mabuku ma arutwo magathukanga no riu irathi ici ithondeketwo wega. Irari mbere kuna irathira kimo bara gitege akenita kuonania bura cinge irari guana ni murona bura ikite tureciria rimwe mwena ni wa mathomo tumashughulikie ya kutosha hivi kwamba ciana citu ni ikugia na mutisha munene muno na ithome na bidii muno ni undu irathomera ina very good environment ciekirwa tiles ciena box mabati BBC au ni njega na arafu nitukwendia kuthondeka furniture icu cingi tiles kwina cio ni turona wega mathomo ni mekuthii wega. Aciari thukuru-ini uyu ni matugerete tabarĩra ici makiuga riu mari na mwĩhoko amu arutwo megukorwo makiheana maumĩrĩra mega mathomo-ini mao. Okay, undu wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho
nĩ tondũ irathi ici citũ irarĩ irathi thũku mũno ciana irathomagĩra handũ hathũku nginya harĩa desk ciraikaraga desk cinamanĩte ũguo tondũ kĩrathi kĩrahanaga marima no rĩu twĩna ũndũ wa gwĩtĩĩra na gũcokeria mũhecimiwa witũ ngatho nĩ ũndũ wa wĩra ũcio arutĩte mwega. Irathi icio cigekĩrwo tiles rĩu nĩ thaka ũkagema, ona aciari nĩ marakenerera ũndũ ũcio, ona arutani no marakenerera, ona ciana nĩ irakena mũno na community onayo nĩ ĩraigua ĩgĩtĩĩra ũndũ ũcio. Ngiribuatĩra Mũthingi TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Haya, na riboti ĩyo kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ araikorwo gĩtwekanya kange gakorwo tũgĩikiria akorwo gĩthikora huko nate gicokereria ndiracoka nginya kũrĩa iharo-inĩ na kwa kũmenyithie ũrĩa ciana cia atumia cirakĩgarĩka tombe tũikirie nĩ tũracokereria. Save a Life nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a Life, transforming lives. Next time, MWAKA Live. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mamiseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku na rũna gĩtĩo kĩnene njĩtĩkĩria ngoro ngĩgũtwara nginya kũrĩa iharo-inĩ na kuo ngũmenyithie ũrĩa ciana cia atumia ciagĩtinda ikĩgarĩkana twambie kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa mbĩtĩka iria ĩkorirwo ĩkĩnyitwo itemi cukuru-inĩ wa University wa Embu nĩ iraharĩrĩkana nĩ ikorirwo ikirehe hamwe mbeũ njĩthĩ na hamwe na andũ akũrũ kuma kaunti-inĩ ĩyo ya Embu na kũrĩa maugĩte atĩ kana mũharĩrĩria wa mbĩtĩka ici augĩte atĩ marakire na timu 8 na mũno mbĩtĩkĩre marakoragwo makĩrora nĩ mbĩtĩka ya volleyball ĩrĩa matanyĩte gũkorwo ĩgĩkũria taranda gũkũ kaunti-inĩ ĩno ya Embu. Nimesaidika kwa kujua skills kama skill yenye nimekuja na yenyewe nimefunza mtu mwingine na yenyewe amekuja na yenyewe amenifunza skill hiyo. Sasa nimeenda nyumbani kwetu sasa nikijua those skills. Huku regionals tulikuwa position 1 ndio tukaenda nationals and na nationals tulikuwa number 4 but regionals tulikuwa number 1. Na mimi ni mmoja wa wale walikuja na hii idea ya kunacha talent to the young girls.
wale wako JSS, wale wako secondary school na wale wako vocational training center. Our aim being nurturing talents na kukuza hii mchezo wa netball. Embu County tunatha muno uranyita iretu uhoro wa kugurwo tene, uhoro wa madawa agikorega cukuru magire ciana riu turenda undu tungimarehaga hamwe tukamariria tugithakaga nigetha tukahota ujumbe ria gukinya na njira tutukorwo twatuika ta arata koguo na tukimatara ni mariguaga wega nikio twina mami guku ona cucu amwe ni acucu twarikia guthaka tukaria na twenda guthuka county sub county ciothe cia Embu nikio turauga tuthii na mbere na county government tunyitirire na heshimiwa tutweka uguo tugotwa taithia mwiritu wa Embu ona twakurie talanta. Na tugitigana na icio nacio mbĩtĩka cia ligi nene gũkũ bũrũri-inĩ arĩ cio mbĩtĩka cia FKFPL mũthenya wa rũciũ nĩ itanyĩtwo gũkorwo ikĩnyitithio thing'a iharo-inĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ na kũrĩa maũndũ mũthenya wa rũciũ makahana gĩthemba gĩkĩ timu ya Posta Rangers magakorwo makĩrathana na timu ya Police, Bandari makururanie na timu ya City Stars, Gor Mahia magakorwo magĩtũngana na timu ya Ulinzi Stars. Aya, nero tukiroga nginya gĩtaro-inĩ kĩa Rũraya na kuo mbĩtĩka iria tũgĩkorete tũgĩkia maitho arĩ mbĩtĩka cia English Premier League naguo mũthenya wa rũciũ maũndũ maikara gĩthemba gĩkĩ timu ya Manchester City magatũngana na timu ya Everton, Wolves makugania na timu ya Brentford, Fulham marona na timu ya Bournemouth, Tottenham Hotspurs makorwo magĩtũngana na timu ya Brighton, Luton Town matũngana na timu ya Sheffield, Liverpool makorwo magĩtũngana na timu ya Burnley na Nottingham Forest matũngana na timu ya Newcastle. Haya, nayo kana ripoti yo ya mbĩtĩka cia English Premier League nĩ ĩraikorwo ĩgĩtwĩkĩrĩra gaturumo mohoro hwainĩ wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku kuma rĩrĩa gũkĩire nginya rĩu tũgũcokeria ngatho tũkwĩraga tũtingĩrĩ ho ũtarĩ ho na nĩ ngatho mũno na nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku tũgakwĩra Ngai wa muoyo akũrathime na agwĩke wega. Niĩ tũcemanie haha mũthenya wa rũciũ arĩ mũthenya wa Juma ngoro ngĩgũtwara nginya kũrĩa iharo-inĩ na kuo ngũmenyithie ũrĩa ciana cia atumia ciragĩkorwo ikĩgarĩka hihi nĩ marĩkũ maragĩkorirwo makiumĩra thĩinĩ ya mathako. Nginyagia mũthenya wa rũciũ mũndũ ũgwĩtwo Amos no makĩndũ gwĩtwo Muhuri wa mbica kana kamera, mũndũ ũgwĩtwo Aizo no makĩndũ gwĩtwo graphics, mũndũ ũgwĩtwo Paris niwe uma kĩndũ gĩgwĩtwo directing na mũndũ ũgwĩtwo Murugi Job niwe wagĩkorwo gĩtũharĩria riboti ici na ngatho cia mwanya kũrĩ andĩki aitũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩtwamũkĩra riboti ici na njĩra nyandandũku. Nginyagia mũthenya wa rũciũ niĩ Ngatika wa Mboi wa Njaũ, Ngai wa muoyo akwende akũige na akũrathime. Ririkana atĩ we wĩ wa bata, raria mwaki.